sha ha ko hol in chan han na Nifitin misla rai thoinak Bible chatiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai July thla ni riat thong ni kumkul kum nga chachon nin hi ni I kan rel nga mi Bible Genesis angan som thum pani ame kul thum in som thum pathum tiang khatalai ral I achwa tar di na nu a angai mi thilvial te jong kha varal a chun akal tar na ama long nu a atang chun mi pa pakhat ni khodai tiang ahung pai mi pa ni chun katai khauti loti kha amu tik a Jacob chu akhel a athong I an ipai liao a chun Jacob chu akhel ru apel mi pa ni chun katha khuwa adai deng chang ati siman se lo Jacob ni chun thchua nak na ka pek lo a chun kan thla bal lai lo tia ale mi pa ni chun namin a hauda asi tia ahal I Jacob tia ale mi pa ni chun namin chu Jacob asiti lai lo pathian zong na pai minong zong na pai na I na tai na chu cha a namin chu Israel asichang lai ati Jacob ni namin ka chim tia ati I asina in ani ni zaicha da kamin chu nakahal ati chun Jacob chu thachua apek Jacob ni pathian kha mai ton in ka huna in kanongri ati I chu cha a chuka mun chu amin a Peniel asak Jacob ni Peniel in achua a ni zong achuak ve a khel ruang a chun abai chu ruang a chun pai atu chantiang in Israel te fa na ni hin khelbau chung I a ummi tit an eilo nak hi asi chu Jacob athong nak kha chu ti thlum a chun arakse boy pabia ase thong thabia rel nak mathai angan pakwa ame som thum pani in som thum pasari tiang Jisu ni ahol kholo mi pa adam tar mi kha an tian chu ama liao a chun khochia ni atua cha I ahol kholo mi pa pakhat kha Jisu sin a chun an ratpi a khochia chu a chua chang ka in mi pa chu ahol khau I mi vialte chu an khorwa a hardi hibantuk thil hi Israel mi lak a kan mu bal lo anti simhan se lo farasi mi na ni chun khochia thol kho nak nol ape tu hi khochia boy asi anti mi kha azang an fak chuti chun Jisu chu khopi he khote he atlong du ama na an pum nak in a khan achon piak na I van chung pen nak kong thong tha kha achim na I azo afak mi kip kha adam tar na mizapi kha amu na tek a khal tu angai lo mi tu bantuk in lungra thaile olok chong in an kha amu na cha a azang an fak ngai ngai chu cha a azul tu kha atho na I rol tuan ok chu tampi a ko simhan se lo atuan tu ding chu tlom te long an si boy pa thong thabia si atu chu lainan phung phil loading timi program kan ngai na chan asri lai lai rong na do chin mi phun chung a pengletlang min zautung ram akhwa in khosom ruk shrang sang a hin hlan liao a shin phun clan family asumi tingpo ha kha hol chun tin pa hi chun chung khwa lai in arak rami asi ingme ha kha hol chun in mai asi lo a in mai zong hi zautlang thlan ron khwa lai in arak rami asi chun tung saboy chal thong boy phai zong mang sui shin phun zong hi mang kheng khwa lai in arak rami an si chu shin phun na clan family pathum ni hin an shin phun chiao in minung an hongkar luai mai nu a akhwa in khosha leng kholai thum na khi an watlak chin I zautung ram chu an hun kauter zautung ti mi pa mo zautung shin phun ethnic race ni mo zautung ram an raklak tia ka theibal lo zautung ram a ummi ni kanma la kanma kan iko autik a zau kan iti chu asul lam chu aki nak mun a kan cha a aki nak mun a I khwa asami ti in asul lam sido bik asirwa
fiang set in thai kho asilo zautung mi chu zautung ram chung a khosom nga le kholi a i sen thang ram lungkhin khwa le kan kopeng polai anro suitong an tha le khodang rel si in khosom ruk song a khwa an sa saya pa mun siatlai khwa mi interview nak in zau phai ram a hin zau phai shin phun ethnic race ni zau phai an tlak cha a zau phai an kan ti mi hi ka thai bal lo hal khan ha ni hin an ma ram chung ni tlak lei a mi pu pitlang a khan hlan leo a ram an rak riak ton pu pitlang le ku cha khi an inai I chu ku cha valon a chun mun ron le a phai lam phai in a cha a aki nak mun zau asimi pu pilon in mun ron le lam phai a cha a atu zau phai ram khi hal khapol ni zau phai an rak ti tia pu pa na bia a ka thai bal leitak mong tlang le shri phi ram song hrim chu mun ron atam cha a lai an chai an le I lai kuang zong an tam ngai kal nak zong a lam phai a sifon chatial tu ruwa ning zau phai ti mi chu mun ram min asikau mi phun ethnic race zong a lai an sikau chu zau phai ram a chun hlon cheu lian ching cheu pa za thang thian hlun chin za boy nang boy shin sarum thangan thanget thangeng tin thai lian hlong vai ngem asilo a vai ngam zin hlong khup son khup chon khuk son khuk zon shreng so long sang le adang dang shin phun clan family tampi ni khwa an saknak mun le rampeng ase pu lian mong lai tak khwa mi interview nak in lautu tia min ibun in kan iko au nak chu hlan liao aluan chia kum thong ni thong tulok ram chin long kan rak liao a hin lautu sin tu le adang pathum anzate minung panga u naw chuak khat an rak mi min khalak in lautu timi minung ni akan shin thlak mi kan si ti du nak a lautu mi phuntia kan iko au nak ase pu chon kiau acha ok chung tel mi chu lautu pafim le pastor pu lian thrang ni achim mi kha char chan in tel do asi tia ro asi I atu chan lautu lungfim pol ni an chau hlang lo lautu pol chu lai pol kale miu en lai tlang lai an rakai hlan a rakai masado asi an rakai nak an lam sul chu fiang te in kan thei khau lo na in lai tlang in lu sai ram lai a kal do an si I lu sai ram I a mi pala ti dil kha edi thong khazan hi som nga liao song a ti ni arak phum liao a khan lautu pol zong chu kha mun ma a an rak ve cha a chu ti dil pi ti ni a phum di nu chun an ngam ti lo cha a an nak en nitlak thang lai a an rakal I atu palet wa rakhain ram a an rak chu nu a chak lai a an rakai than I atu palet wa peng en than tlang peng lai sen le sen tung lai a an rak ra than lai sen le sen tung in atu lautu khopol kha an tlak than na I kan hun kar nak ase lautu pol chu atu a hen palewa rakhain mindat lai le than tlang peng chung a kan ithek I khwa kan sa na nun phung lai tu a chun kan lai pol he a khat di ko chatial tu ruwa ning lautu pol ni hlan liao kum thong ni liao tulok ram kan rak liao a lautu sin tu le adang u naw pathum anzate fon u naw panga chuak khat an rak ti mi lak in lautu ti mi pa ni ashin mi shin phun kan si an ti nak hi afek fon mi te proof of concrete evidence thate in an tial le an chua pi a chun shin phun pakhat ni lautu pengram a khwa an sa ti ok aseng ha na in a hlathlai tu pol ni an chua pi ning hin chun ram peng le mun pakhat amin long in mu kho asiri lautu ram chung a la hnin zakheng hlonri men chang ngen si shanglong thian hlun boy nang boy shin le adang dang shin phun tampi khwa an sa ti an nun phung zong lai nun phung an si ve kau cha a
lai phun pi chongtel an sive kautia karwa pu sui tong lau tu upa interview nak sen thang ram tia min angai nak pu hup mang phai jong khwami interview nak sen thang thong khat zakwa liao shong a hel kha won thok pi sub divisional officer SDO ni hal kha peng chu liao hal kha peng chu atu hal kha peng than tlang peng le matu pi peng vial te atel di khwa boi le phonglam le tuan bia athai mi upa vial te arak pum na i sen thang peng le ram in upa pol ni an rak chim mi tuan bia kha chu won thok pi ni arak pom piak mi chu hiti hin ase hlan liao a hal kha in thlang lai a ummi sakta le khopi khwa na hi in tong an rak tam i khote na lak a khopi an rak si mirang arak kai hlan asi cha a khokhat le khokhat an rak itu an rak ichim atai tu ni mi an rak tha leng a an thil ri le an chowa velte an rak chu di ton na chuti chun sakta mi cheu khat chu ramshan a an vapok i atu min dat peng rau khwa khi an vachim an vatok na rau khwa mi chu an lung afak tok ve i sakta chu tairul cham le ral fear in an rak fu na i chin thang ti mi pa hi an rak tha nu a alu an rak tan i alu chu an khwa lai a an rak lun pi lampi a haulu da nan phor tia an rak hal tik na a chin thang ti mi kha a ofyang te in an rak chim thiam lo i sen thang alu kan phor tia an rak ti na chu cha a chu liao sen thang ram chung kho som thum leng kha mirang won thok pi ni chun nan ni hi sen thang peng ram tia kan au chang na lai arak ti chu thok chun sen thang ram tia ko au nak hi ase atak tak a chun kan mi phun chu lai mi kan sekau chatial tu ro ning sen thang ram peng chu shin phun a lai phun pi chungtel an si an nak mun zong ram peng asekau thian hlun som hal ting po tin pa lang ting tin thei pham chun za thang lau tong sa thing leivak khup son khup chon khuk zon shan cha khup ngai zu tha zathar siang beo lian tu ra tin le adang dang shin phun clan family tampi ni khwa an sak nak hun ase akhwa in khosom thum khorok sang sang an si an hol chu ha kha hol le falam hol cho pol hol ase an hla chu ha khalai hla he anai niam ngai ngai phone atu chu zai hla song do kan nge na chan so lai mi phun la liu si ning mun ro zo na nun phong sat lang bia le la phun tling ngai tu kan si mi phun tling si na a ngai tu lai mi kan si Turn
sang ong leng le van ha kan ram sining hi ruột im gam lo ha chang riel in mi phun bar tar tu say no si zoom chiềuกันพิมเทียมลองอ่ะกันทั้งเช้าไล่แต่มีโปรแกรมกันไงนักจานอัสรีไลอตูจานะจุนฟิล์มจนนักเฮเปตไลอินกันรักชิมนักจานอัสไล CACC เลอเรียนจวนมี Chin Association for Christian Communication CACC จู Chin Christian Literature Society CCLS in อาทกมีอาซีกันไลชินจาอากันเซอร์เปียกมาซาตูจู Sergeant Major AGE Newland IMS อาซีไลครีฟ้าจะฮอล Chin Christian Literature akan thokpi tu chu Reverend A Carson ase Hakha Baptist Association chu Association panga a arak ethen Chin Baptist Association CBA Hakha Baptist Association HBA Matupi Baptist Association MBA Thantlang Association of Baptist Church TABC Zautung Baptist Association ZBA na ansi chu cha a Chin Christian Literature rian tuan nak chu mun khatte in tuan kho arak city lo chu cha a TABCGS Reverend Sang Mang Tlai Chiani asi kho chung in cha hol lai a rian tuan ti ding in arak izuam I thong khat zakwa som riat kum sari December hlai ni a atang lai upa na he CBA headquarter Kalemiu a iton nak an rak ngay na. Arak itong mi na chu. Reverend Shangmang TABCGS, Reverend Tielian HBAGS, Reverend Changlong MBAGS, Reverend Raumui ZBAGS, Reverend Dangbil CBAGS. Chuton nak a chun lai krifa cha hol rian tuan hoi kom nak. Chin Christian Literature Society CCLS min bun in dir ding in natlak nak an rak ngay. Chuleng a an ma le association chiao. Board of Management BMA chua pi in natlak nak lak ding le. Thong khat zakwa som riat kum riat in CCLS chu dir ding le chol chang ding in becha nak an rak ngay. Reverend Sang Mang chu mai tu a an rak thim. Chun Reverend Sang Mang chu Hakha peng khopi khua in tua mi HBA BM meeting a arak kai I som nak bia arak chimtik a an na arak tla I an lungzong arak thau ngai chun hu a Reverend Sang Mang ni chun CCLS phungtham arak tua I ashan arak chua pi chu a chua pi mi chu Reverend C Niar Kiau Reverend Tielian le saya chi boy hu na ni an rak zau pi chun thong khat zakwa som riat kum riat April tha ni kul ni hi in thong khat zakwa som riat kum riat April tha ni kul ni li ni tiang HBA CBA MBA le TABC chung in krifa shuai tu na iton nak an rak tua I chu ni thok chun Chin Christian Literature Society CCLS chu an rak dir chu iton nak a chun Bible chahol hla ok chua le lai krifa chahol than chau tar ding in bia an rak khia chun CCLSE Executive Committee thong khat zakwa som riat kum riat in thong khat zakwa som kwa kum khat a atang lai bantuk in an rak thim na President Sayachi Boyhu Vice President Reverend Shangmang Secretary Reverend C Nyarkiau Assistant Secretary Reverend Dr. J Manghup
Treasurer pu Shelian Kiau Finance Secretary Dr. Mu Thang chuti chun rian chu adot in tuan araksi CCLS in CACC a avoi ni nak CCLS Triennial Meeting chu thongkhat zakwa somkwa kumli January ni riat in ni kwa tiang Zion Baptist Church hakha a anrak tua Reverend Dr. Chum Oi ni chathluan arak chuapi chu chathluan bantuk in CCLS chu CACC a anrak thlen i phungsham le tit mi zong anrak fetar hiliau a CACC chungtel na chu Association palhai khat Khrifa bu paruk le at large member pali anrak si CACC chungtel na chu Association in Hakha Baptist Association HBA Thantlang Association of Baptist Church DABC Chin Baptist Association CBA Zauphai Baptist Association ZPBA Lautu Association of Baptist Church LABC Zautung Baptist Association ZBA Matu Baptist Association MBA Matu Association of Baptist Church MABC Senthang Baptist Association SBA Baptist Association of Maralot BMA Kangko Baptist Association GBA Khrifa bu in Lai Baptist Church Yangkong Lai Baptist Church Mandalay Methodist Hakha District United Pentecostal Church Hakha District Presbyterian Hakha District Church of Jesus Christ Kalemiu an itel tilau at large member Pu Chanpum Pu Tanki Dr. George Bedell Pastor Nithia Chutichun adot in rian tuan araksi phungsham ning bantuk in kumthum a voi khat thim nak raktua lengmang araksi CACC kumkul kum ngatlin nak silver jubilee chu thong ni hlai thum vaute April ni ruk in ni saria Hakha Baptist Church a hlunglai te in raktua ase atuliau CACC thajang le rian tuan nak CACC ni Kalemiu branch office chu thong ni hlai ruk April tha nikul ni li thok chia asi I chantling rian tuan tu a coordinator chia asi CCLS in CACC a amin thlen ka a khan chungtel association hlai khatlong araksena in atu chu association hlai rok asichang achap mi na chu Matu Chintlang Baptist Association MCBA Eastern Zautung Baptist Association EZBA Sami Tlang Baptist Association STBA Kampalet Baptist Association KTBA Pelewa Baptist Association PBA na anse Khrifa bu in achap min ha chu Yangkung Lai Baptist Church YLBC Miuma Baptist Church Minda Ramleng in USA Canada Australia Norway Denmark Germany Korea Singapore ram I ummi Khrifa bu na zong chungtel an na Rian 20 hoi CBC USA CCCA Australia LIKBK Long Lai CCAE Europe ECC le HTCF Bangladesh na he kan 20 na CACC chungtel zong an si Bible cha ok chua nak Bible cha ok nam nak le tol rel nak hi CACC ni an mai thak mi rian bepi pakhat asim Lai Bible thiang hi thongkhat zakwa somsari kumriat a amasabik arak chuak United Bible Society bob nak thong in kanpa Reverend Dr. David Van Beek ni raw akan sia tak mi asim thong ni hlai kwa kum mai thla chung a Lai Bible thiang uk thong ni kan nam kho mai lai zong a pe zulte in nam than I chua kho ding a mai thak mi asim CACC award pek nak chu thong ni hlai nga Triennial Delegate Meeting in thok ase kan hol kan cha kan nun phung biak nak le kan mi phun kong a zau chun tlak le upat tlak tia ro mi na chu thim in pek an si CACC award pek chang mi na chu thong ni hlai nga kum saya chi Dr. Boy hu thong ni hlai rok kum pu lian ok USA thong ni hlai sari kum Reverend Dr. Du Kam USA thong ni hlai riat kum Pu Stephen ni kiaw na an si
Department rian tuan nak Literature and Publication Department Chin charel ukpi thar chua nak siang in I chon mi Sunday Church School ukpi thar chua asi Union Theological College matupi a Indiana Chin Baptist Church bop nak in lai cha chimtar asi thong ni hlei kwa thong ni kumkul cha chon kum a saya biak chung nung BA Serampore India MTH MIT ni atuan Chin Christian University Hakhale International Baptist Mission ICBM boarding class a lai cha chimnak a Hakha Chin Literature and Culture Society chu CACC ni chawza sin a register tua in lai cha le lai nun phung than chaunak a chawza he pe tlai in rian atuan chu ma Hakha peng le than tlang peng a chawza siang in I lai cha chim tu na lai cha chim ning chang TOT atua piak na siang in lai cha chim tu saya ma teaching assistant TA rian sok piak nak zong atua piak na hol phun ni ukpi le lai cha chon nak zong tuan chu ma mi asi ple wa peng I a mi na likhi mi phun na chon ding a lai likhi likhang le khanais khumi na chon ding a lai khanais khumi ukpi na chu chua piak asi chang I chon ding tuak tan liao asi cha ok phun pe zul in chua asi Art and Culture Department CACC channel tha nak chu Hakha a TT cable le Raunak Vision cable in tha asi Laphan tu le ring on tum tu ton berwa nak consultation tua asi Chin kum thar thau consultation tua asi conductor le vocal training tua asi Natu bang in na zun lai mui chol movie thak cho ma liao asi Animation animated cartoon mui chol chu Adelaide Chin Christian Church bom nak thong in Reverend Chung Nin le saya ram chung cho Australia roi nak in tua asi CACC la chi vui chu thong ni pakul April tha a than tlang a tua ding in tim tua chu ma asi Education and Development Department Food Security Working Group FSWG a member alut anma he bom in vulai ram upadi le lak piak mi vulai ram buainak fiantar nak he ape tlai mi thai tar nak training na antu piak na Sustainable Agriculture and Water Management Training tu piak asi thil thi chon nak le cycle rem chon nak antu piak na complete khwa a Victorian boarding class antua Education and Development Department tang a Boinu Foundation a I chuni chun NGO he ape tlai I Rural Indigenous Sustainable Education RISE he ibom in Hakapeng a siang in som riat pariat le than tlang peng a siang in som nga paruk a help me data lak nak le teaching and learning material bom nak nu lapa khwa mi shroi tu na sin a phim chon nak lai kong tha jang pek nak le chon piak nak an tua staff pasha an I kum khat contract in lak mi an si sang hlei in akai mi siangak chia bom nak scholarship zong apek na befun nak chu cha a CACC chu cha le hol nun phung kilven than chau tar nak rian atuan nak kan hun zau than tek a kan van a tha ngai tia karwa mai lai a hinak in thuk deu le kaw deu in rian atuan kho nak ding a pumpak in se abu in se ram chung ram leng a ummi lai mi phun na ni kil kam tan pi cheu in tha jang pe cheu na usi chatial tu el tuang pum chu pu chianol le pu sui khu I an fapa asi Hakha peng khopi khwa a achuak thongkha zakwa somsri kum nga kum a Mandalay University in BA Geography degree amu thongkha zakwa somsri kum sri a Education Department a rian alut thongni paruk a Township Education Officer in pension ala thongni hlai kat kum in atu tiang CACC a treasurer atuan achung khar he Hakha a khwa ansa chan kan ngai mi adi chang cha a nan za te mang tha u